Kakenhon kinong penmi film na kajala hapok kajingalam jong ba commander kelai kendu yo menteri rang ba kajala ban kerpat ba untai no de ki cinema hall habaro ki district ban kentiu ye kinong penmi film ha kajala. Nakling jungi kum ka Meklia Filmmaker Association mentagas ni ngilai kendu ya Chief Minister Konrad Sangma hakba ngilai keren ya shibun kijing ya kamtam hakbere kijing bomdon ya kene ki cinema hall ban pen ki film jungi kumba ngitip ladang iplat ki film jungi mentangi pen tang api ju cinema bat kani kawai ka cinema kawai kelairap hakwai kaliang tenrei kawan rak pada ke jing du nong ya ke jing bom yo nong ke jungi abangi pun ya ke film tang hakwai ke cinema hall tinggila ong chief minister bala plum no ke government kan yarap ban pensinai ke cinema hall man lagi district headquarter ke jelang bat di ban sedang no kawai at least ni ha shalom ke ngisukmen mentakasi ba chief minister ula ong ba kawai kala don kata ka plan jo government ban sinai cinema hall namar ngila dep ya kendu lupa yo siam ba arjar katra te uang ba ngila ya chat kemat nama taban kre ban sinai cinema hall ba uang ba at least lak nuno ki sedang shua south li ki cinema hall te ngit scam ba harin kane kan long sikun ke jimun toy nam tai jungi kinong sina film namar ngitip syai ba kane ke industri ladang idon ye ki cinema hall kanang kiu shikmat bat ladang idon ye ki film ki ba internet ngini tu ifi ka jing yo lung pisa nak kuai ka film na barok ka ki cinema hall kanom duna se ka krur tengka hadu menta te ngimpat poi krur ha ba ngia pen film lain no tak lagi prolak film kiba ya kiyo bah tenang ne sikmat ada nginon cinema hall ni scam bakan poi krur ka collection jong ki cinema hall kani rap subun ki samla na kamta hakal yang kayo kam yo jam nama kibri wala kipet ki ne film se ki shu mudur oh sub ban sina film ring don sibun hagi department man sinai film bat kadon sibun ka jing ai kam ai jam ni ki samla ka kam sina film nilai keren ro na kamta ban ai subsidi ya ki nong sina film lajong ni local film producer nang tangilai keren ro nam taban bu ya ka film city dan film studio nak leng jong ikum kasai dan nak yang jong siam la ai ke jing menju de kene tan rei wang nam ta ka studio lan ki equipment wang ba num la ban yarap 100% rei kan don de kenja subsidi nang ta hakabedi pada ngilai keren ro nak taban wanra no ya film policy ya la ong ba leng jong government dan ba tourism department kala wanra ya kene ka film tourism tinggi la banjur ba ban include iki point kam tam nak leng jungi kaseng la pha ya suggestion bat ka views hakapor ba ka department kelapan ya suggestion ba ngi scam ba include iki point ki bangi ngila de aisha ka government nilai keren ro kalau kecing bu dor iki tiket ka sarkar tinggi la ong ibu ba laknum no kan aila iki try producer kat no ki ban bu dor iki tiket amar hari ini ya bro koi judan kata ba ong ban fix ke government mereka show ke producer itu kinong peti kat no ki ban bu ikador bat kat no ki pelud ya ka film ki sungsu itu producer kat no ka pelud bat kat no ki ban bu tiket kila ban penduna kila ban rem kat ko gajing kwa ka jongki namar ba kan ni kan no mara ika no gajing du nong ya no namar ba ya ka bai tiket hingi saksiu ya kene ka GST Tela da ngisiu kambun ro ka government kan yo kambun ngamut ang ladang ibu kambun kador ka GST ka yo ka government kambun baladang ipenduna ya kador ka government kadro yo dunai ka GST ngilai kran ro hagbedi bat film festival tingila ong yo siam bangi kwa ban tulong biang ngilai ka second edition jong ka Megla International Film Festival tekling ju uru lakular ban support ya kene ngilai kran ro hagbedi bat ka department ka ban dikmi ya ka pendik pet iki film adu entang ngilong confuse mana ba pet yengi te ngila ong yo siam balak numno di ban bu da department la kalong art and culture la ne kalong IPR la ne kalong tourism te di ban notify nang bangi ngintip ya no ban le approach te ya kan ero ngi election start juga government bakan wanra ya kalau no department ka ban dekmi te ngila sungtu kawai department ni kala ban dek IPR art and culture la ne tourism re ya katangi election start juga government da kan no department ka kwa ban pa pet yengi nilai keren ro nak kamenta ban ai ya kene ka subsidi lan ya ban ai museum ni kisamla ki bakwa ban pulih hak yang ka line film tingit scam ba ka government ro kan pej kene nam taban promote ikno ki bakwa ban pulih hak yang line film baka government kan yarap subsidi ngila banjur ro haj bakane ka kadai shisha ka industry ka ban ai kam ai jam shibun kisamla bat ki kemi nanti ba ka government kan le ikni ki jing dawa ki bangi labu akmat mentaksi bat nakajing ya kendu hingala ban ong siam ulong positif bat ki babun hi ki point ni smutu ba unsale hi ya ki jingi kendu bangi le kendu mentaksi